Om Swastiastu. Anggih alele sareng sami punapi gatranyane dumugi maka sami ngomolehang kerayuan aler kerahajengan. Alit-alit. Nan mirengan krunelingga. Napi punika krunelingga? Krunelingga inggih punika kruna sane durung oleh wewehan sekadi pengantar pengiring lan seselan. Dalam bahasa Indonesia, krunelingga punika kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan atau belum mengalami perubahan. Nah, imbuh krunelingga sekadi tas, sepatu, jalan, bahas, nika imbuh krunelingga. Selanjutnya nih, wenten krunelingga manut wande nyani. Wande mateges suku kata. Jadi kata dasar yang sesuai dengan suku katanya. Imbe sekadi tas, awande. Meja, duang wande atau dua suku kata. Meja, dua suku. Sepeda, sepeda, tigang wande, tiga suku kata. Napi malih yang penyanyi, terus cingakin video kuning. Alele sareng sami iwau sampun kepirengang imbe krunelingga. Atau tadi kalian sudah melihat contoh-contoh krunelingga. Coba ditebak lili gundi. Berapa suku kata? 4. Nggih, patut. Wenten talen Kudang wande. Air. Udah? Siki. Nggih, patut. Nggih, alele sareng sami wonten sapunika sane presida titiang pelataran ring video puniki. Glungkung Semarepura kirang langkung titiang nunas gengrena sinampura. Puputan titiang antuk ngucapang parame santi. Om santi 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 om.